nareko musukuruki papedale ku utambaya ko dalle tapi nareko de musukuruki isengi pacalak anak tamakoto untuk uang jajan buat ditambah-tambahi magai nigi tau lomo-lomo yang alena sedekah ia di 10 pertama bulan Muharram maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun makirus itu kan nakatan pahangi kijoloy onrotan rena pakkamasena puang Allah Ta'ala loko umat na nabita cicapi pakoling onrotan rena pakkamasena puang Allah Ta'ala loko umat na nabita nalengi hadiah 20 sidi tapi dia pun manangi nah subuh tau pandai situ kan nih saya manrei tau makanja pasidakana ya tu nala dasar tau maka dia kong kaaga cia kokonan rei api pakanjaki pasidakana ya narona Nabi Ibrahim ia merendes manang ya pak nalamana sima tau pandritehe tau mata tariolo ya tu maka ya koto mak balu aja muan ya kong kadale mu pamulang tapasidakangi nasa ni mula balu kira inariasa mula balu pangali pamulange yala korosa bagian napa ya sidakang na bangkar usaha na tayatu yo pui di lakun rupahang lay rakko tay napa ya silakang napa makada mula balu nasa majid na masola balu ko na tuli pake mo mula balu na dito disuruh ko tari suruh ko masidakang itu tapah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nalingi papedalle tapak maraja kong Allah Ta'ala nasibawi apangin rengang nasabari nato padang kahadere rilalana iyo on Roma barakai untuk kegiatan ta yang narito pengajian sitongan na iya Roma tentu padisangenge rilalana agamae penting lakda nasabah ia manan napagkasiwengi ang kay ijama mesti memang dipahami dengan ilmunya nasaba iya ko pat disangenge rilalan na si de ibadah de gaga maka iya ro ibadah yang kay ijama nomor sidi kadat dito yakin nomor 2 kegunaan na iya ro pagkasiwengi kadat dito nirisam sehingga kehusyuan dalam ibadah itu hilang. Kemudian yang ketiga, nareko angka tahu takut salahkan ya ro agagai ijamae. Kadangkala kita mengatakan bejek salah tau ngijir. Ina tu ampai tasidi ibadah, tasidi pakasiweng ya rega sininna iya angkai ipakang karilalanna atau tunggal dinota yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya baik itu melalui dalil mutlak ya rega angkai najelaskan 2 telu tau pandritata nasaba dena cocok tau makada sinin na ya rujamai angka pahat desa na langsung betul ngetumpu kulu kenai nasaba angka 2 telu agaga umumi ayatna umumi dalilena misalna maka dari Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid nareko musukuruki papedalle ku utambaya ko dalle tapi nareko de musukuruki isangi pacalaku masarro iya aya ewe nagariskan ipong Allah Ta'ala maka daya kong kadalle waleko ya sange dalle tanya warampara bawang ya ko angka dalle mulolongang ya rega angka dalle
naleko pong Allah Ta'ala maka syukuruki carana tawe syukuru madupadupang iya wita ko kidalelewe iya ko nabita syukuru mapuasay. Maka 10 Muharram itu disunnahkan puasa karena itu disalamatkan Nabi. Siaga eganna Nabi nakanna salamakar ilalana 10 Muharram termasuk Nabi Nuh. Jadi ya rawita ko dalele ya ko Nabi syukuru mapuasay. Aso aja jangan na nabita na syukuruki na puasangi. Yo pwede ko syukuruki tomandre. Tapi kan ada salah. Madupa-dupa menjadi iya itu ampai makadaka. Jadi ya nabita nareko syukur maka dia puasa. Maka ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka nabita nasabah asos ini ngujaji sebagai tanda kesyukuran. Yang kedua, ayat pertama diturunkan itu kepada Rasulullah itu hari Senin. Jadi nalai tanda syukurukan nabita na puasangi. Iya kau mak bicara dalele nah. Iya nona wasa makada kau mak batu ngatumpu kule. Makada iya kau angkat tahu lolongat dalle atau merasa senang. Kemudian mandre. Nataraktir itawe mandre. Dena puasa. Termasuk bid'ah itu pak. Kau memang bicara bid'ah. Iya magala emang pa bid'ah. Tapahame mania. Cedek-cedek bid'ah dia kagak dalelena. Denang kana surongi nabita makada iya kau yalek kau dalle. Traktir itu tidak ada. Tapi ada orang yang bersyukur disuruh puasa. Makanya ulama kita makanya ya sange syukur madupa-dupang. Angka tahu syukur masih sedekah. Angka tahu syukur na puadai alhamdulillah. Angka tahu syukur ma puasai. Ini manikega melo tapi te. Kama kiro. Iya ro agama ya Pak nagariska secara umum nih. Barakna sininna agagay melo emoloi illa udakko ya kongka masalah menghadapi illa udakko ya miro nasurangan adapun tempat dan waktunya denatoro ya gamena angka natoro sebagian angka to denatoro tapi ya rode natoro ide niat tengi barakna loki masigie natakko lepangi milodong atau loki galut tataduda tudang oko bola-bola ata ita-ita ya seta makanja-kanja tapamilaw dongi okoro sebagai tanda kesyukuran denang kana surongi nabita tapi ia komelo ki maka tanidalele maka da pura pinajama nabita pura pinasurong maka ia kong katau nita ya sena makanja napamilaw dolaw ripong Allah Ta'ala bida iya tuh dan sabadena kana jama nabita tapi kita coba nih putar rakyat gagay masa angka tahu Maria mite gagana napamilaw dong maka tamaranaka. Coba dikare. Di mega ni makukuha pendapat pak cedek-cedek nadenang kana jame nabita tapanasang ibidah. Tetap maka nadega dalilena padahal angka dalile umum. Berkaitan tentang masalah bulan ini. Nasaba iya natamaiwi 10 Muharram. Iya ro 10 Muharram maka gagaga na jama tawe. Nomor sidi angka tahu mapandre. Angka tahu mapuasa. Apa iya ko nasurangnya nabita nasuroki mapuasa. Mapuasangi 10 iya ro aserana Muharram wadia puasang hanya karena ingin membedakan apa nanasarkan nabita natinjakan makada iya kotakok malampe mopi umuruku dapi bulan Muharram tau temang metok mapuasangi aserana tapi tidak sempat Rasulullah sehingga Rasulullah tidak sempat lagi berpuasa di 9 Muharram tapi makada itu panrita itu puasa 9 untuk membedakan dengan masyarakat Majusi. Jadi yang penting dia itu pada. Yang karena makada aserana dan 10 angka to makada wadito 10 nasibah 10 sidi. Yang penting dia pada. Angka to makada mutlak aserana pa. Pangewan na yero. Yang jelas neko ya ko detu le yero 2 ngasus ya sona. Oko na 10 na makada dia ya ule mapuasa ya ko detu le mapuasa apan retoni ha. Asidak kaki. Yan itu ni suruh tay mapeca. Jadi ukir mondo perintahan agama makanya harus dipisahkan. Maka da kega dalile mutlak, kega dalil langsung menunjuk maka da aqwamu jamah. Angkato secara umum maka da syukuru yana ro tau syukuru madupa-dupa. Angkatau syukuru na maka da alhamdulillah. Angkatau syukuru malah pangeletong.
Angka to sukuru mapakandang. Dah, angka sukuru mapakandang. Biasa angka sukuru maparinung. Ya, mereka rupana. Tapi iya ro agama iya ko angka masalah nalarang. Iya ko dega angka masalah, dia tu nalarang. Yang penting bagaimana orang mengekspresikan kesyukuran. Ini menibawang. Iya na tu ampai makadaka. Loki galut tatite aseta makanja-kanja milodongi syukuru kilori pong Allah Ta'ala. Dia nalarang ya gamay. Iya miko makadaki angka pahat desa nangka pada lelena aja na tajamay. Apa dia nang kana surong inabita dito panang kana pigaw inabita makoro. Ya ko makadaki de nang kana jame inabita bida manang aja lalu tapi pa tame turanaka ko iro tajama apa bida ya tu. Makiro. Ini penting saya luruskan. Nah sabak mega makukawita baranila da mabicara cede-cede nadega kada lelena harang nadega kada lelena nadega kada jame nabita aja lalu mu jame isa neraka ko. Masa milau dot tahu na tamaranaka. Ini penting saya luruskan. Apa ya rome gawita makokwa ya rode na sikola lomi macho pengajian na magala mapasalah. Ya romega. Kemudian iya ulam Muharram aga na surongan nabita nomor sida na puasa, yang kedua banyak bersedekah. Bahkan narampe to pandrita berdasarkan hadis Nabi makada iya konadapi bulan Muharram 10 pertama makanja nareko itambaiwi pasidakel ko keluarga. Betunganna ya roba ini tabe sa kotalengi di balanca 100 sabu pak ganai 200 sabu. Na puji ni makun ray ko makiro. Tambay balancana. Anak tamakoto untuk uang jajan buat kita tambah-tambahin magai nigi-nigi tau lomo-lomo yang alena masydekah ia di 10 pertama bulan Muharram maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun makirus itu kan nakatana jadi ya komelo ki malomo-lomo daleta talomo-lomo yang itu kulalan nak orangnya talu tu natap pusik di sebenarnya sebutan walayalin asr 10 hari itu disebutkan. Yang pertama 10 hari di bulan Muharram, yang kedua 10 hari di bulan Zulhijjah, yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi istimewa ya roh 10 mana? 10 pertama ulah Zulhijjah makanja, 10 pertama ulah Muharram sampai hari Asyura. Cuma ini roh tomatot tabita ko nadapi ulah Muharram aserasi bawa 10 na ukormato na 7 wita sojuma. Ya 10 na Muharram maropa sa ayo koro tamanya pak bulu plastik iya malipat sero malipat tapi nasangi makada senu-senongan iya ko ya komelo imak naiwat disah tapi membeli barang di bulan itu dan di pada tanggal itu angka dalilena itu dalilnya bukan dalil secara umum istilahnya khusus cuma ulama kita menggunakan risalah dari Nabi Nuh alaihi salam. Apa iro Nabi Nuh wattunat talalino napacio manang isinin na olok-kolok wadinge macioro na parenta po Allah Ta'ala kada iya namu pacio tawai pacio to andre pitun rupa na pendre napayaro olok-kolok nadapi 10 Muharram makade Nabi Nuh nasaba sandari lopinna napodahin kada puasa ko namolok-kolok napapuasa to. Ina tu ampai olok-kolok kamana tu puasa na pak manu itu ma puasa kaya ka tu na puasa manu ya ko mangerang ma puasa tu ko manu ko mangerang apa masolat tu talona ko ipandre manu mangerang karena itu untuk mengatur suhu tubuhnya yang kedua ulae ma puasa tu aga puasa na ulae denandre selama 40 hari napataselle olina ye komelo imalollo ula itu mesti denandre deninung selama 40 hari napalega olina itu ulang iya na tu nasabak pura macho manamuyok ko nabinu pura na nabinu suruh ma puasa apa capu yandre na nabinu cek dek mana mani maka ya komandre tangas so ye capu yandre na suruh ma puasa iya na tu ampai olok-kolok magala ma puasa patapulos so na ma puasa olok-kolok itu denandre yo pui di tau sesiwan ni na to makan ada reke ulla itu ma puasa aswe itu cokie ma puasa to ya tu cokie pak komalasai pasti ma puasa
supaya liurnya keluar, nasu iro racunnya kilala watakalena. Itu hebatnya binatang. Nah, jadi tahu ko toma puasa, makotoro aja na tomandre supaya iro darai na lagga iro carepe kilala tubero nasaba iro andre mega madak ko sel-sel. Iya naro racunnya ro toksin asanna. Iya naro laggaro na reko toma puasa. Apa iro darai na lagga iro. Iya na tu ampai tu tahu magala mandre mega tulasana. Iya. Ina tu ampai sitongan na makanya ko to maliwasa pa to manre ipapisawi manre sebelum masoki. Yo pwede makadami tajang jo mere-mere na nitambay si. Ya biasa makoro tapi dia to nako tau baranti tau si ke sana. Jadi itu penting untuk menjaga pola makan. Bahkan ang katau pandrita maka dia tu wetange sitongan na onron na lasah. Jadi aja na to liliseri materu. Maka dari seri bang makanya aku toma puasa angkat tu barakan itu toma puasa itu sehat medisi apa olok-olok lagi koma puasa untuk sehat ya naro ampai setiap bulan sitongan bahkan setiap minggu ini tau magala ema puasa ya komeki malai minggu-minggu na angka hari Senin dan hari Kamis ya komeki malai ulang-ulang ede tu le rumah kena tak de kedua si minggu engkato siulang cica siulang kega 13, 14, 15 ompo na ulangi puasa mutiasan na puasa na Nabi Adam. Patu Nabi Adam waktu na ya dempar lokolino mapuasa talong ngesoh. Waktu na mapuasa pamulang si sepertiga bagi telu alena maputih. Mapaciro mapuasa si dua ngesoh bagi telu na si. Mapuasa si seso mapacimana ngalelena. Yan na to niya sa puasa mutih. Kega ompo ulam nilai bilang 10 talong po na ulange, 10 pa umpo ulang, 10 5. Yan na royon puasa. Talungas so berturut-turut. Tapi dia nakada soal ini menipit. Yang penting tanggala emirita. Umpo ulam nilai rita. Maka dia nabita, nigi-nigi mapuasa talungas so lalan na si ulange, padai ko mapuasa si ulap bujuru. Yan roy di makunru-kunru mapuasa dia tulisaning Kamis. Yan na rotala talungas so. Ini ko makadaki namunya tu talungas so sila lada toy. Epa deni rule aja na puasa sasapanya ru puasa-puasa khusus deto na ulang-ulang kay ganayasang pada yamatu 10 na Muharram ta puasan ni cuma yam itu ko 10 na ba Muharram ya puasa berarti asoka asojuma na iyaro puasa lay makarroy de na haram makarroy mapamula puasa tay ko jumai. Yenaro ampai makanja ko tapuasa ngi ko Kamisi aserana Muharram tapuasa ti ko 10 na Muharram makiro apa makarro dena kada haranga makarro mi mapamula puasa tawe ko puasa sunnah nareko mapamula puasa ki as-sujuma makarro ya sange makarro si balikan na sunnah apa ya ko makadai sunnah balin na yatu makarro tamaki masigi aja atau tapalayolo sunnah iya ko aja abio tapalayolo makarroy makiro jajitannya bid'ah iya ko masuki pole masigi aja atau tapalayolo itu makarroy nasaba iya sunnana aja abio we jolo melo ki dio ajene ki jolo sunnahnya tuh koto melo dio to majene iya mi kode to majene na to dio makarroy tuh. Jadi ya kode tapi kau isunne makruh asanna. Ya sange makaropa de to madosa ko ijamai cuma de mi to lolongan ngapalang. Apa hang ya? Aja taka de nak tahu madosa ya de na madosa ta ko makaromi de mi gapalan na lolongan. Apa iya rosunne hadiah? Iya ko tajamai angka palata. Iya kode tajamai de ta madosa tapi rogi ki nasaba angka bonus de talai. Tapahan ini? Makiro de na iya miko mubah de na marigaga iya miko makadani sunnah iya dikerjakan lolongangnya apalah iya kode ini jama rogi ki iya ko makrona iya kode ini jama rogi mi tapi iya kota jamai de itu tama dosa cede bawa tu si salana jadi iya naro tapake 5 euro wajib haram makruh mubah dan sunnah iya naro iya na istilah pakai 5 aja na dipatama ya rumah kada bid'ah
Apa ia kipodangi teh makada bida neraka capana tu. Ya miko makadaki makruh de patuna tamaranaka. Ya onro batena nabi tapabu melo pasalama ki okui puang Allah Ta'ala ni laulansu puang untuk umakku ya ko pigau ici di deceng pak ganaka nga 10 palana tapi ya ko dosa na pigau cidi cidi na moki magai makadai nabi ta ya ko mapigau idosa umakku napa mapigau dece cicang saromo pia sera nabi ta maka apa tu kata cicang minta salah tahu tak pemakan isa neraka ya wah sama nalena pun lah tapi dia tu gak kodi tapi lampuri umpa pahangi kijoloi onro tanrena pakka masena puang Allah Ta'ala loko umat na nabita cicapi pakoling onro tanrena pakka masena puang Allah Ta'ala loko umat na nabita nalengi hadiah 20 sidi tapi 20 dah manangi nah subuh to pandite si to kan sesa tapi aja no poda manang aga nomor sidi de nama lampe umuru pakka masiyat maka de nabi taja nama lampe umuru na umakku antarana na 10 na 70 puang aja na pada umana nabi Isa umama diulo yang kadapi sisa butong aja lalu anna na 10 na 70 pa ya ko makibua idosa de na meta na madosa ko mana nabi taboto pa de to kadapi si ratu to boto palimatan reboto 30 tahun na paja pa de na nulalari makanya ya maka de na mo paboto umakku de to na meta puang na sabak magai de na malampe umuruna yang kedua de to na meta mutanay matu apa cinampak mitu de na meta mutanay apa ya ko meta itu sisap bui tau to tapatu mutanay yo poko 70 mitau ya na tu nabi mak diole makadang ka ummak matu mak dimonri anna mi pulo na tau umuruna 70 tak kajenna na sangaga na napigau kon na mi pulo na tau umuruna denggare aga na nasa napigau apa ini nasa sisa butang umuru ta sisa 500 tahun 700 tahun umuru na Muhammad aga na napigau ya kon na mi pulo na tau umuruna siaga na malana ya na ron ilawi na bita na sabak cede umuruna cede to tu apalana ko de mo pala pilapiranga ya na ron ilawi iya ko makibua idosa cidina iya ko makibua idece pagana kang 10 ya na tu nakada manja bil hasanati falahu asru amsalihha iya ko pigau ko cidi deceng ya le ko 10 ko pong Allah Ta'ala hadiah ya ropa nanti ampai kong katau tak salah ko mani de tu wakada tapaka isa narake de nana pura nareke ni nabita maka de ko tak salah ko cicang mo pigau de cicang saromo posera kita ni kare saromo posera apa nacidi mitu makiro kita pahang ya jadi yero ini itu ampai maka da tau pandrite ina tu nakada agama nasuro ki nareko angka kesalahan ni pigau nasuro ki pigau deceng tutupilah keburukan itu dengan kebaikan wa atbi sayyatal hasanatamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin iya maka day gurut ta aji patahuding almarhum almaghfurlah iya sange patutu denang kana marajay itu tu na patutu ya kung kagaga maka da oto itongko tatta to 5 rajay patongko itu noto ang kakapatong ko madani pak nah tanya tu patong ko madani mi jadi maka dah tutu iar pangkau ke masalah mun si boy pangkau ke makanja ya sange patu tu na rona kada guru tau na maka dah iya ko si di DC mupi si di tas pura ko tasala cicang usaha kangi na lepi-lepi ya ro pak ya se na monroy ko makibua ko DC maka dan kadina besa telo wala si ratu sabu asumba no 200 sabu natutu nito ya ko pura ko madosa cicang ya kibua ko deceng untuk menutupi nasabaka makadami guru takali siden rampero padahal ayak ro napake maka da nigi kita matana decen na nya jana atau salama nanya tu kada guru takali siden ria ko sera pulo na sera jamu na siratu decemu salama mo po pasi salaci di mo patu yana tu nakada Muhammadiyah ro pakai makada berpastabikul khairat itu istilah na Muhammadiyah berpastabikul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan betungan na to malomba-lomba maki buah deceng yana tu ampai angkat tu tolo masigi pak pure mak beresalang monri masikiri pure masikiri milodongi pure milodong monri mangaji-ngaji
tahu sapa mana deceng itu sebelum mas sampajang masih jame manilo masih kiri masalawa nasa bamagai nasa ipegai deceng makiro pada mati je pa balu eva to angka tau ma balu warra magi je tanah warra bana mo balu maga siya ma balu lasuna magi ma balu masako magi ma balu estrajos baran na laku ini roh pak ya ko warra ibai balu na de na laku de na kay lolongan mako mati itu pak bere jamaah angka purana ma bere sala lupa na masu mangolo saliwa me mani sandalana iya to metu bana lalu ga pala bere jamaah na de na galeng ni angka to monro masih kiri jadi ya roidi tau monro masih kiri aja je tapasalai mangka po tu tau purana ma bere salata na sadeka dalelena de meto gaga maka dadega maka pura ma bere salata de ga dalelena angka tanyemi dalele sampajang dalele sikiri mi iya mi koki dalele sampajang eta sapa de gaga iya na tu ampai sampajange ibuka ikata bere itu tu ibere salang iya na pura na ma bere salata tanyana sampajang tanyana ibadah mania sanna yana tu nakada inna solati wa nusuki ya ko makade solati sampajang ya ko makade nusuki ibadah sikiri ibadah tanya sampajang ibadah baca Quran ibadah yana ro ya wa nusuki ya mi ko makade inna solati sampajakku sampajang khusus ya mi ko makade wa nusuki berarti pakasibiang nah mega di rupana tu salawat istighfar baca Quran tapakkoro angka tu tau pak nasa dia juga ya ubaca ustaz aja nagaga pakanjaki bawa ni cak dadu tamakon apa tapakanjaki peringarat kalau ripong Allah taala taingerangi kasalahatta ya se ini ya sikiri apa maka dia nabita tau tapakkoro elau ripong Allah taala sijang masarolat dine masampaja sunna sisa burakana jadi aku kata utama masih dia sandre aku tiang itu lititi ulu nama aku aja moto maka dah tahu pakun rumna de tahu tapakkoro kamaha nak kala pakasi yang itu pak mega apa aja itu tahu ya mi alena minala pangadu mengaji ni alena nasa ni mai gapalan tahu tu dan tapakkoro de disangiro apa de na pahangi ya tu tahu mata riolo nak kada de sekolah aku ya pak kiai de nang kawas sekolah itu sakada aga baca-baca ya apalah maje nang ka otak mako apa tak kalupan nah ya kong ka baca ipa gurong mandari ni ngeraca pa na lupa itu nah maka dito pandrita ya basa na mu ko aja nung mega baca pegay bawan ni pangolo ati mulo riponge ya naro na pake maka ga bacaan to kumani maka ba ni Allah ya maniro ya maniro Allah na sabade na gaga na isa na baca pangka metoto tak kamu maka kunruh ipakoli-koli ni agak gede mau pada pahangi kato tak pak tanyale ni pudan ale na mapalai pada leang makomiti to ko gamay yanang katau malas si maka pala makundu-kundu pahat tu yanang katau malas si mapahang makundu-kundu tu maka pala ya mina bahaya ko si runtu idua ya to na makundu ya to na matanga kita maka dai ale na panguluta Imamun Nawawi ya tu otak na panceji pungalata la dua angka otak marica angka otak marakko ya ro otak marica otak mapahang ya ro otak marakko otak makapala angka mi tahu la yale keistimewaan dikasih dua-duanya tapi rata-rata tahu ya mega makoro yanang ka masih jama kapala tu makundu-kundu ti papahangi tapi yanang ka tau masih jama pahang makundu-kundu tu makapala makiro iya ko otak kering otak makapala iya tu iya ko otak bahasa otak memahami pura narampin itu pandrita karena ko kita ero jadi ale tamanita lo kurang maka daya ina deule makapala berarti matandra kalanai tandra kala sinaga ye baca putar maka dai pakoi nakoi itu tapi makunru maka pala tu ayana katau matandre politik na tu pak makunru maka pala tandre politik da tu maka da apa iya nama katau maka da makanja kui pakoi papahang ta pada pahang nampai sipolo ipodan kada uce wisani matanga-tanga maka pala itu ya kelingin apa itu dia nuli bapak diuluh tapi ya toh aku melo ya kalau kita pada runtuk maka dipakui makoro jadi dun rupa meto tu otak na pancaji pong Allah Ta'ala magai angkat jagai widalelewe
untuk menghafal angkato jelaskan dan lelewe. Ya naro. Jadi angka memahami dalil dengan otaknya bisa memahami, angkato bisa menghafal. Jadi najagai dengan hafalan dan bisa menjabarkan dengan akaliyah. Apa iya tu ya Pak makundu-kundu ama kapala. Waktu ku masih kalau ku pesantren wak duha kedua iwang ngolongang gang kawawa jada kada lampah ada dia bisa disambungan lah maka dia guru taji patawding almarhum baca pasina mangoloh aku ya natu puji jadi makir makundu-kundu tapi ya ko akal-akalasi biasa ro pisang kalau masa pajasu buta bakal cubu kumonri na bocok dia kan mita jadi maka oh iya nana satau pandri tewe jadi ajak tepas saya nak ta maka nama giji ya nak kuno morosi de nama gala maka apalah wadi jaji tu matan repahang maka dai de na pada den ya den masih jakong kada apalah oh tapi masih de tu nama tang masih jama pahang madari tu nana malasi maka apalah tu kong kai podang tak diketalui podang apa tu lima ngami kada itu ya aja maka tahu pakun runna de ina makometi tu takna sabaraki makometi pancaji namola kai taro maka magi aja nang kalakai maka kunrun nak kata luni podak demo pa aja tanan naki makometi tu takna berarti matandre politik na lakai tah itu maki itu jadi agama itu sudah menentukan itu Allah itu sudah menentukan manusia seperti itu kemudian iya rokko ilalanai di agama pa maka dah kau na idi menike kah iya ko magala ki ma puasa-puasa ya iya ko idi magala maka pala kapala ki iya idi de na taulai salawat na tapi kai apa iya to situ kanjak na ini hadiah ketiga iya tu kanjak na salawat katuda lele na nabita de nabita nigi tahu mas salawat lo Korea dua tu malaikat ci di jempu iya ro salawat ci di pelatukannya jadi yang ketuko nabi tamata aja si di aga maknanya ya ropa ni kata dia napahangi iya ro maka dana palatukan nga laila poro iya ro salawat telok ko nabi tak jadi angka tu perbendaharaan salawat di sisi nabi iya ro salawat eta baca loko nabi tak angka tu tastor ko nabi tak iya na romatu nabuka nabi tak maka da iya na umakku mega milau doang nga iya na tu nalia syafaat ya natu nak kada ia tu tau mega salawat na ya le syafaat jadi ya kau nabuka ni amala kupong Allah Taala na de na ganna itana ini nabitta ya natu nak kada tau pandrite pegai bi salawat mu nang kokoromonro maka rakai kana salawat idi mani maka mo atu ya kami nama ponco sallallahu ala Muhammad melampe-lampe ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa ya upake Sayyidina Pak kong kata tu 5 perote saja pada upake Sayyidina aja nah ya upu ya upake Sayyidina Pak makadai biasa tau pandritero na podanga ya ko makada ba Allahumma salli ala Muhammad nama kate ke Muhammad la Muhammad akbar Muhammad to Pak balu kutul Muhammad to san ni ya Muhammad ni gaje tu muasab ya ko makada ko Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pasti nabi tanajalo dia mungkin lenge ya ko makrabam Allahumma salli ala Muhammad ni gah ya ga ko itu le korang ni la Muhammad tosan ni jadi pakai Allahumma salli untuk mapakalat bila ko nabi ta pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad yan namana reko ku sampajange angka na pangewangan angka makala aja na mutaribi ya ko ya idi mani bawang kay kami tolah ya risaliwan na pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad angka lalu palamperi Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ini mani bawah tapi kaya salawat kami nama kanja nabi terampi hadis Bukhari Muslim salawat kami nama kanja ya nari itu salawat Ibrahimiyah dia naga cau kanja itu sinin na salawat ya natu dia cau kanja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid iya nutu salawat kami nama kanja nabi tanah kada salawat Ibrahimiyah sana macio i pangulut Nabi Ibrahim ilodong apa iya natu pangulut Nabi Ibrahim tahu pakanja napa
sinrere si cawe kang sin rawe-rawe na sange bicarogi ero si cawe kang akan jakan na nabita magay niya sa makanja na sa liwa ibasana di nagaga nabi pada basana Nabi Ibrahim makanya disebut Khalilullah yang pay kumikiya sa tau kanja pa abasay namo mancaji paboto ki 10 taon napa to 5 masidak kalima ngasto ta pamakadatu bali bulata tau pa kanja na padahal 10 taon tau kalasi iya itu ampai cale pa ina to 5 kanja hatu namo cicam misi muba 5 taon me 5 taon do tay nang kasi mabage ta pamakadaki tau pa kanja na padahal 5 taon di nang kana uba iya magay makramete to pandrite ko me kuya sa tau kanja abasako de me matoga apa iya tu basa namo tau seke pujitoy namo tau seke makara tau seke basa payano kanja padalali na makakadi ni semua pe makara makanja tay ko babasay na makakadi tapi makara iya tu tau pandrita biasa ka maguro tasawuf ro cengau ko guru ta nakadaka magatosi pe dosa na yang rupa kita useke nasai itu kok kita tasawuf enak degaya sa tau seke dega tu bab kikir di dalam tasawuf ya kuma guru kita tasawuf tasapa bab kikir degaga agami pe angka bab tamak iya degaga bab seke di situ kan itu di dalam tasawuf itu tidak ada kikir cuma bab tamak magai ya sange tamak mango maceceng iya kong katau makada seke payano dena yung seke jadi kami magala milaw gitu coba kare nama-nama ini pa iya kong makadaki maseke iya itu telimelo milaw na iya tu dale pura napak gana puang Allah ta'ala napak lebih dicukupkan dan dilebihkan dia gak tau kurak dale na yang suruh ki masjidakah jadi dia itu gak bab maseke bab mangi macecem ni nang katau tu makara tu kat di anu kadi ko magala mapaling mamako dito apa dia tu nama seke ko de milaw agad panitia masigi itu menerima kada seke payano dia nak kena sumbangi ko metu magala milaw sumbang pay basa tem seke ika makiro jadi makom itu ya nade to mo magala milaw de mo kada maseke agala ko makbere Nabi Ibrahim yana tu disebut Khalilullah kekasih Allah magay denan reyan rewe pak yakini tuloy kanja pagah napalina kangi anre baineta detan re ko degaga tau kasih si tasapat si tudang manre makoto Nabi Ibrahim yani palina kang anre danan re ko degaga tau kasih si na si bawang angka patau kasih si angka pana yatim na si bawang na pamanre napani nasaja ngang ijolo nanre rona yatime yaro to kasih si manre pina pamanre Nabi Ibrahim. Disitulah dia diakui iya na dalele na la tau pandritewe nasabari makadawe Nabi Ibrahim denan rei agagay ko dena sidakangi jolo ternyata pakai salama laitunu 40 sona 40 wanina denan rei api dena melo api man rei tau makanja pasidakana yan na tunala dasar tahu maka dia kong kaaga cia kokonan re api pakanjaki pasidakan yan ang kabolanan re api demi tu no kanja pasidakan naro na bicara to pandita apa tahu lagi de na melo api manrei lai tunu moha de ditunu lai tunu 40 solo 40 wanina ko tangana api demi na mapalla agay lai lagga isipa na api matunu sifat na minalaga po ng Allah Ta'ala din napadang niya pina napatumoy sifat na minalaga yun na to ampay yamanam ito napakit o pandrite makanamakay kanamo din na marigagami kanamo tapi ako nalagay po ng Allah Ta'ala sifat mato na namo din na to kinamo namo makay ka ka makiro jadi yan ito sifat na milaga aja na tamaselang makadaway ka panamo aja na mo dareke itu namo ipancaji memang balaway makoto ka pabalao aja ni jemos para masalah kang balaway anu ipancaji iya miro si Pak Manrena asemelo ilaga beko carana ya naro na pagurong ta pandrite pakanjaki wi patolak balana lalu bami tu balaway den andre ya pokoknya tapas makade balaway macigau memang hanya nagandruso ni jadi ka makiro
Ito je kapaga kanan re balawas nadi. Ito gaga. Tatanra itu ali tataukat di konan re balawas eta. Katoje itu tahu dia di palam pucara mai makoro dia na pahang. Tolina je mititi maka kato maka da yadu na makoro padahal malada pialena. Ya toro tau cek dek na dupa tolina jallo na le na makko. Jadi makoro tapi dia coba kok dia gagah. Kemudian ia narona Nabi Ibrahim ia merendes manang ya pak. Nalamana sima tau pandritahe tau pa tau mato tariolo iya na tu makada oh ya ko to mak balu aja muan re ya kong kadale mu pamulang tepas sidakangi nasa ni mula balu kire ina riasa mula balu pangali pamulange yala korosa bagian napa ya sidakang de na bangkar ro usaha na tayatu yo pui di lakun rupahang lai rakko o tay napa ya silakang. Napa makna mula balu nasa maje pe nama sola balu ku na tuli pake mo mula balu na debe to disuruh ko tarik suruh ko masih dakangi itu tapahangi tapi dia to nakor masih tapahangi ka iya mae ka iya na to nakada taroy ya sangi taroy ya sidakang apa iya mitu niya punay agagay na reko kuran ya sidakang. Ya na to sere na soropin re ko Facebook makada tanya tau sogi ya tu mega gaganna iya mitu ya sa tau sogi make gunay waramparan na loko tau iya nang ka tau 10 miliar di no kulala rekening na mo na deto na lengitan niya tau sogi tu tau mangoami pak dena ke guna waramparan na iya mina reko angka waramparan na pake guna loko pada na rupa tau iya na tiasa tau sogi pede mega make guna waramparata pede madece niya tu tau karena banyak membantu orang lain Nabi Ibrahim na makor iya na tu ampai to motot tariolo mapiara coki kanihe mapiara coki magay iya komelo iman re cokin na jolo nasa jangan re nasang imakada na sabadeno lelo mala tau kasiasi olo kolo na sidakay nalapak buray itu nakadalingi coki jolo tawanahi napamuan re salama tu mancaji pak dong ya mana tu napake itu adalah doa yo po nak mondre de napahangir apa si terubam itu kere tapahangi cedeye jadi aja tapasale maka masih nang kacoki pandre pasidak kaya tu namo aja tu balawoy manre be pasidak kamatoko ki hadesa maka de gaga belo kolo manre agagat tadi nanci pasidak dari sese na pongalataan iya kini makiro pahange pak dia tak dareke kadawi mega ga pasidak ka aku nak wani dua hagalu nanre itu jadi jadi itu dalam kaidah ya kau tahu mapahang ini ko agama itu tarimai takdir na pongala taala tarimai aja tatolai man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai maka pongala taala makada nigi tahu dena syukuru ki papedaleku dena sabara tarimai abalai walam yarda ala qadai dena ikhlas tarimai katantuaku pal yakhruj minal ardi suruh yaitu tasalai lino ko aja nano ko lino monro apa tahu cia atau yaitu pal yatlub rabban siwai suruh sapapun na sompai aja nana na sompah suruh sapapun yang betongan na angka kamawa dipun na sompah ko aja nananya na sabak magay apa iya ko ya watoro yani ko cia ko ya toro salai lino ko pada ko kibola itu makadang kanana maka to akad do iye lawalengi na subale de na melom male maka cigau maka dareke asale bola lo musapa bola monrima per rumah iya ko bola pak manyamam mo pak maka moega ya mi ko maka de punya suku saliwan na lino ko kenri melolo dega ga yon rilese iya na tu ampai mestinya bersyukur sabara kemudian ikhlas menerima iya na tu tahu suku sitongan syukuru sabara dan ikhlas bakiro pak maka tu kata nasawi bosisi obe mana kemana tahu maka dareke talu ngasi wala ngasi nasawi serasi obe dareke pak season nai pak bosi nasawi bosisi obe ede nako terima ya ko maka dewe alhamdulillah bosiwi syukuru maka da walangnya soe maka da ya toru puran patentu pong Allah taala mudah-mudahan napa salamakmu tenang apa makometi pak
Ya rupo Allah Ta'ala maya tanah dena pada di tu lihat tapi nama nawai. Ya rupa balu esa den terale esa nak tu libosi bi. Makiro. Aga mena lolong pak dakor esa iko dena wala ngaso. Engkau pak barale pak manrasa itu pak barale iko dena wala ngaso talu ngaso. Apa dena pa barale na. Madako barale. Aja ni di pagalung itu lina mana waya le tamasa maca da bosi mana ca bosi samana ko mi punalino iya na ro patuju mana ngita wehe betul kan iya ro te itaro iya na to ampe ko milau dongi aja na kumana capa na bayineku anakku galuku darakku mana kaje pak dong kumana capa na ilau doang ngi bali boleh puta pasalama ikasi ilau doang ngi masa giman re loka ko dena dupe loka na pak darak loka makiro ilau doang mana itu baru dikatakan hamba Allah. Iya aja syukuruki maka doa pun makirong kata tu dalek napa joka pong Allah Taala. Kalau ini yang dipakai insyaallah. Iya mi romelo pakai kata baru. Ope romalie mate cap pitun rupa nabi nu to pitun rupa andre dalam pasipulung. Tapi ya ko ya je Pak. Aja naje tapi cap pitun rupa di tau sogie. Apa tau demi na mampu tau capurangan re mimpai na Pak gana pitun rupa. Ini tersugi suruh mi mapandre makadami nabi tani gini kita mapandre ko 10 na Muharram pade apalana ko na pandre mana ngi sini na uma aku mapamule pamulang la tu capana. Jadi suruh mi mapandre ko 10 Muharram. Itu disuruh ki masih sedekah. Jadi suruh ki mapecak pitun rupa. Maka apa tu ga tau sogi maco to pa mapecak pitun rupa lepas 10. Awe iya rompai mapecak te pak cek dek modalakna. Iya rompecak nang kawar gola cala dua batu kalau kusidi napa mala warra puluh bolo talu kaca 5 tau dena puraiwi cek dek modala nanawa di mapandre makiro jadi tau sogi aja tau pataco mapecak pitun rupa tau pemala ni lokalolo mana ni linga cening mana aja tau sogi maka kiki jadi yo koro tapandre ki sidak kaki mapecak mana wi tete koro iya di bali pasero aliki pasero angka biasa ulolonga pa ini yang terakhir kabiasa ulolonga maka daya ro pasero ina lieta wisi tongan natanya pasero sambarat tu na pake ina lasima kegayasang ya ro pasero ina lie 10 Muharram iya ko wanni na pacuru ko bempana waktu na sawi pak dampo iya ko angka pasero na pacuru te ko bempai ko wanni na tutui iya ko angka tau peremaki itu tadi nanri peremaki. Yaitu pak disangan lah. Yaitu pas seringin nalie na pasandre yo ko pintuna na pangoloyase ididinna. Na pangoloyase ididinna ro pasaringin dena ngoloyawa. Dena pakai na gatumi wanni pinagiling. Iya kong kapanga melo menreki bola na nape o kwa dena makapuja pesat dini punana bola. Itu dalam ilmu hikmah. Makiro jadi ang kamanang yaitu patapi siba sajian nalie ya kong katau nasuk buka limpau yaitu muala mutatte muba yaitu ya naronala jadi makadai nalai sima yo pudi ya liba mina pelapo akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.